Dobar dan, danas smo na Sinjajevini, tu smo zbog ovog protesta, tu smo na protestu građana. Jeste, protest građana, ja sam tu jedan od učesnika, zato što sam protiv da se Sinjajevinu upotrebi u vojne poligone, zato što ja recimo konkretno berem ljekovito bilje, baš ga berem na tom dijelu kad tu bunarine savi na vode. I sad kad tu stave vojne poligone, tamo više neće biti čaj čisti, organski, ekološki, nego će biti pun baruta. I to više nije ljekovito, nego je kancerogeno. A takav će nam biti sva Sinjavina. I ta stoka koja će da pase tu travu, koja je puna barutnih čestica, niti taj sir, niti varenike, niti to meso normalno, ništa to više neće biti zdravo. Koliko dugo berete ljekovito bilje, izlazite uopšte na planinu? Berem od djetinjstva, a kako smo sve lošije živimo, onda sam počela da to berem da bi popravila kućni budžet. Berem već godinama. A Sinjajevinu obožavam, baš to mi je jedna omiljena destinacija. Ali eto sad izgleda ćemo biti prinuđeni da napuštamo svi polako Sinjajevinu. Nećemo, borit ćemo se. A evo, borit ćemo se, ali ovaj naš ministar opšte prakse, koji je ministar za sve, a to je poznato da ljudi koji sve znaju, u stvari ne znaju ništa, koji je to dozvolio, onda stvarno, kad to počnu tako da rade i otprilike ova naša vlast se trudi da sve uništi, sve ono što nam je najbolje u zemlji, sve izvore, sve planine, znači sve ono čim smo se ponosili, ekološki i zdravo, sad će izgledati sve to bude uništeno.